Image PAODAM yengbiriba haikibipo tam kuma narem tram observaloinana kurumjari ngasigi maruba pauda drama suba kundongbam itosa member award nasi yetopagi from pamtokre nomada sang polam sing maman hengat babu yainda phondu pugi khongjang Vishnu disitasu nasi chathakre Prime Minister Narendra Modi na host roiduna Sikh delegation amaga undaduna pariwatai sanakre loinana badminton Asia Championship 2022 da PV Sindhu semi-final sambulamkre. Mapunga pau lobirasi. The Social, Cultural, Education and Sports Development Organization na Sindhuna trauma suba kundongbam itosa member or yanthopa githoram ngasi sija hospitals auditorium langor da pangthokre. Ngasi githoram aduda Northern Province Singh Additional Chief Electoral Officer Manipur Dr. Pauline Kundongbam, Chairman cum Managing Director, Sija Hospitals and Research Institute Private Limited, Amadi, Dr. Jugindro Sorokhaibam, Director, Medical Services, Sija Hospitals, na Athoiba, Mitunglen, Thromapu, Amadi, Akanaba, Mitunglen, Oina Saruyaki. Nasiki Thromaduda, Lake Hidraba, KS, Itosagi, Photo, the Hikat Lekat, Tamduna Ikai Kumna Woodki, Amadi, Mioitrateta Manasing, Yantoki. How Kyopung Kunmari Asida Manipur, Yoina COVID. Na nabagi amadi laisat asina maram orga sibagi paulite pungpham asida mioi chamaga humphum doi test toke state asigi waina laisat asi lakpadagi ngasi phawda mioi lak amaga lising kunthraga taret chani ga kun positive ohen khrei masi manungda mioi lising ni ga chama kunna laikidrei mioi lak amaga lising kunthrawa sub number 4 doina narambadagi fakhrei aduga active case tana mioi taraga taret leiri tapachya singjamai wangma Pevia Pandit Laikai Imphal East na Sindhuna World Dance Day ki palan thoram ngasi Kwagaithal Moirang Purelda leiba Vision Kid School la pangthokre Performing Arts Center ama oiriba tapasya na sin ki thoram duda center sigi artist singna maibi jagoi thagul jagoi amadi dhol cholom singba uttuna pikliba ngang singda Manipuri jagoi ki maram dasu takpi tambiki Nongmada sangba polam sing marwaina petrol diesel gas na singba makal sing I maman ka hena wakalakpadagi wakalakpagi mayokta yaningdaba phongdoktuna CPI Manipur na thama chupna chathagadaba yaningdaba phongdokpagi khongjang ngasi Bishnupur district ki ngasau village gi nasau kha community hall na pangthokre petrol diesel gas ki mamal ka hena wakalakpana ngasi di lairba praja sing Asuki matik ware praja singi asuk yauna wanaraba matam asida paliba lengak na karingumba amata hanna englaktaba na khongjang asi lokhalakpani haina party ki leaders singna phongdorokle District Legal Services Authority Thawana Manipur State Legal Services Authority ka khusum naraga basic knowledge and procedures of law haina haiba hiramda inter legal aid clinic quiz competition ama district and session court complex khabokta leibda pangthokre quiz competition aduda legal aid clinic taruk legal aid clinic sugnu hyanglam kaksing samram hairok amasung kiam leitan pok na saruk yaki competition aduda legal aid clinic kaksing kiam leitan pok amasung hairok na first second amasung third position sing taki competition da makong matang tagab sing da district legal services authority thawal gi chairperson Benny Angom amasung Kumari Vineshwari Maibam Secretary Legal District Legal Services Authority Thawana Manamathak Yentoki Nasigi Thromda Manipur State Legal Services Authority gi Member Secretary Aziz Mutum amasung S Sadanda Additional Member Secretary Susar Yaki Lifesavers Manipur 79 DMC Science Stalwarts State Blood Cell National Health Mission Manipur SBTC Manipur MS Sivadatwa Agency Khwai Nagampal MS Notice Marketing Agency Kaishampat Amadi Department of Transfusion
medicine rims na punna khusam raga voluntary blood donation camp ama amadi nengol oibe sing da kathok laba I haiba thim da campaign ama pangthokre asigi throm adu 79 DMC Science Stalwarts Friendship Educational Academy Tinsit Road Imphal East ki Anishuba Foundation Day thorum numit tare ni haibadi April kulhum loidagi ngasi April kumapan phawa satrakpagi aroiba numit ki thorum oina pangthokpani ngasi ki thorum da Department of Transfusion Medicine Rims ki head amadi Professor Dr. A Barindra Sharma 79 DMC Science Stalwarts ki President Dr. S Ibusoba 79 DMC Science Stalwarts ki Vice President M Amla Devi amadi Life Savers Manipur ki Managing Director K Patukumana Sarugya Idan Tauki from the Nubitaret Nupakuntret Puna Donor Kuntraga Marina Idan Tauki St. George High School Moregi Tissing Amadi Nantising Staff Singla Sindana School Siki Hoji Principal or Reverend Father Lord Duswami na Reverend Father when Sahi Kungamanga Mapung Park Pagi Silver Jubilee Githoram among a More Ward number 9 the Leva School Sigda Pantokre Nasigi Thorum Aduda Z Iro Tenopal Sokolun Baite School Sigi Assistant Father Anthony Sister Singh Waza Singh Young Mizo Youth Association More President Amit Sersky Singh Singh Amadi Cookie Students Organization More Blocky Tawi Singh Sarvyaki Reverend Father Lord Sami na Pongdo Kivada Angang Singidamakta de Larik Laisu Haiba Layaksu Haiba Sina Quaitaki Maruoi Angang Singna Tungi Punsida Afabami amam oige harbadi larik haiba yamna mathau tai bel singi manakta lariki belna khwaidagi maru oiba belni afaba leibak ama sengbat padasu like haiba asi yaudaba yadraba amani maram aduna hawalagiba angang singna larik laisu ningthina tamnabasu mang haiki thorumgi saruk ama oina school asigi mahairoi kayana tongan community singi nat ke oiba jagoi sai kaya Utkebagalina, school sigi testing amadi non testing staff ki Maikaidagi, school sigi senior teacher Oriba, Lysram, Kelendro amadi Madam Angela Baitena, Reverend Father Lord Samida Kudol Posting Tamki. Tuan Mafung da Assam Rifles ki Tenopolamasung Kuga Battalion na IGR South ki Miyang Makadisa Tekiba Operation da Yamlaba Drugsing Parpangam Kre. Kudeng Thabi Sek Posta Mausa Vehicle Sing Sek Tawada Bhainamada Sub Case Mapanda Lotna Puramba Lupa Lakun Matoi Lising Mapurongi Wagidaba Brown Sugar Parpangam Kre. Atopa Operation Amada Swasam District ki Songdai Kulda Assam Rifles Samusung Manipur Police ki Apun Makupu Amana Satekiba Operation Amada Drug Lalonba Amadagi Lupa Krote Longi Wagidaba Heroin Kiji Amag Gram Humda Truk Longi Drug Sing Parpangam Kre Hairi Electric Pole Dagi Tatlaga Tadro Leva Life Wire the Tenglubadagi Sagol Aniga San Aniga Sire Todo Ado Masi Ayupung Nipan Rom Taba Matamda Imphal East District ki Yarul Pat ki Mega Manipur School Manakta Tokivani Todo Aduda Sirva Sagol Anidu Manipur ki Maming Lerba Polo Club Ama Oiriba Sinkai Hunba Polo Club Kini Loindana San Ani Aduna Nongpok Sanjan Bamdagi Anga Wamade Heroic Wamio Anigi ni Hairi Todo Asing Matanga Sinkai Hunba Polo Club ki coach TH Gauna Siriba Sagol Ani Sigi Manunga Sagol Amadi Club Asina Tongan ba tournament kaya da Sina Sagol Amani Nonana Maina Singbagi Todo Asisu Mari Lainaba Department Matam Sana Yangshin Bidabagi Topani Karigumba Wire Si Miyama Tenu Tarbadi Miyasu Sivana Batoka Doribani Maramasina Asigumba Todo Asi Makatana Toktanaba Lengaki Mari Lainaba Singna Matam Sana Yangshin View Amadi Siriba Sagol Amadi Sansing Asigi Matik Sava Compensation Su Mari Lainaba Department of Pebio Haiki Sikiba Poni Ani Asi Targa Malemda Manipur Bu Masak Takpada Chogo Todang Loriba Sagol Asi Handaki Sahigi Oina Tohan Ba Todokta Sagol Kunrom Gi Matakta Sikrabani Hairi Prime Minister Narendra Modi na Mahaki Delhi gi Yumda 6 delegation Amabu Mang host Weduna Unakre Angangba Koshet Ama Cellular delegation Adu Taramna Okay Stage gi Mamangda Sadbhavna Haiba Goodwill gi Hindi Wahai Thaki Ngasi 6 delegation ga Unagadaba Asigi Matangda Prime Minister Modi na Miyamda Madubu Yangbinaba Kangnusu Laikrabani Guru Teg Bahadur gi Sahi Samri Shubagi Mapok Kumon Namita Red Fort Tagi Lebak ki Miyamda Wangamuda Prime Minister
मोदीना मुगल निथौरेल औरंगजेबु हुंदुना ngang लेख्रबनी औरंगजेबगुंबा मियोट पासिना मियोय क्याबु मंग कक्तुना हाटख्रबसु अखोई थाजबदगी लाथोहनबदि ngamखिदे औरंगजेबगी ममांगदा लेपलुदुना गुरु तेग बहादुरना अखोई सिंगुमना लेपलि हाइखिबनी मिनिट मौदारोम उनखिबा अदुदा प्राइम मिनिस्टर मोदीना सही कया सिख सिंगल लोइनरपगी मतांगदा फोंदोखि अमदि तोगान तोगानबा वाफम क्यागी मारमदसु खनखि हाइरि किनिंगाई ओइरबा हॉट वेव अमना लेबाक असि सिंथुंगना संद्रोकली मफम खरददि सामंदुना अवाब क्या मायोकनरी उत्तर प्रदेश की राजदा ngasi डिग्री सेल्सियस निफुगा तरेट यौन साखी मसी सही कुनगी मतुंगदा सिटी असि ख्वाइदगी साबगी टेम्परेचर नि 1998 की एप्रिल 30 दा रेकॉर्ड ओइना डिग्री सेल्सियस निफु तरुका दशमिक अहुम यौन साखरै मे मंगा फाउददी साबगी सांग असि डिग्री सेल्सियस निफु दगी ताखिरोय हाइरी इंडिया की मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामनीना हाइखिबदा हरियाणा दिल्ली वेस्टर्न यूपी अमसुंग मध्य प्रदेश दा डिग्री सेल्सियस निफु तरेट यौना सादुना साबगी मतोल लोम ओइबा याय मे अनि अमसुंग मरिदा राजस्थान दिल्ली पंजाब अमसुंग हरियाणा दा नोंग चुरुबा याय हाइनसु मांग फोंदोखि दिल्ली दा ख्वाइदगी साबगी रेकॉर्ड असि 1994 की एप्रिल 9 दा डिग्री सेल्सियस निफु माग दशमिक तरुक यौ तरुकना ओइरी IMD ना सही चाम 19 की रेकॉर्ड थमलपगी मतुंग इना चलिबा सही असिदा नोंग चुबगी सांग साद 113 वाटकनि हाइना सेक्शन वा पीरी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की ngasi सानकिबा क्वार्टर फाइनल मैच दा इंडिया की शटलर PV सिंधुना चीना की हे बिंग जियाओबु कुनमाथोय मापन त्राहुमदोय कुनमाथोय त्रामापन दा माइथिबा पीदुना चैंपियनशिप असिगी सेमीफाइनल संगमखरै इंग लिसिंग सुमत्रा मरी की मतुंगदा सिंधुना बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप असिगी सेमीफाइनल यौबु ngamba हंदकना अहानबनि माता पांथोइबी एसोसिएशन सिंधुना थौनाजम चथरिबा इमा पांथोइबी ट्रॉफी की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा DTFCA पुरुम तंपाक अमदी याइसा AFC कक्सिंग माइ पाखरे ngasi की मैच अनि की अहानबा ग्राउंडा DTFCA पुरुम तंपाकना MPAB थौनाजम पांजल मरी अनिदा माइथि पिकी अदु अनिसुबा मैच दा याइसा AFC कक्सिंगना DYA एलांखांगबु पीबु पांजल अनि अमदा माइथि पिकी तेंथा खोंगबाल वेलफेयर एसोसिएशन TKWA तेंथा सिंधुना तेंथा चथरिबा TKWA ट्रॉफी 2021-22 की ngasi सानखिबा अहानबा अमदी अनिसुबा मैच अनिमक ड्रॉ चतक्रे अहानबा मैच अदु सुरमा FC वांगजिंगा SMDC सोरागा सानखिबनी मदुदा सुरमा FC की सुजकांतना मैच की मिनिट कुनगा तरुक अमदी SMDC गिना इजाजना मिनिट निफु मरी चटपदा पंजिल अमम चनबदगी थोइनवा ngamdana ड्रॉ चटखिबनी ट्रॉफी असिगी ngasi सानखिबा अनिसुबा मैच तना पंथोइबी FC अमदी यारिपोक FC अनिना सानखिबा मैच अदुदना पंथोइबी FC की बिसोरजिना मिनिट कुंथ्रागा निथोय अदुगा यारिपोक FC की ओइना S राजधनना मिनिट कुंथ्रागा तरुक चटपदा पंजिल अमम चनदुना ड्रॉ ओइखिबनी हौजिक अरोइबदा मरोय पावम पिजरी रामासुबा कुंदोंबम इटोसा मेमोरियल अवार्ड ngasi येथोपगी थरम पांथोखरे नोंगदा संगु पोलम सिंह ममन हेगतबु याइंगदबु फोंदोखि खोंजल विष्णु दिसितसु ngasi चथखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना होस्ट होइदुना सिख डेलीगेशन अमगा उनदुना परिवाताई सानखरे गनुना बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 दा PV सिंधु सेमीफाइनल संगमखरे असिगदी मेस पालम सनुक्सबा मतांग से लोजरे यामबु अमुकना खरुमजरी